Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inteng. Oh, adtuyan ti salabat tem. Adalemon kanhani na dayta. Sige ta, agsilpunak bayat ti panagtsaak. Buya akmantay impos ko a video. Kita akmano-mano ti bios ti impos ka. Ay, awan mon, Inteng. Dayta latan silpon mo ti sangsangwam. Kitsang mo ta silpon mo ah. Uray ije barangay hall. Dayta la silpon mo ti as-asikaswam. Kasta ti kuna dagiti kakadwam ijay. Nagadukot nga amudan ay. Ay, palagipan ka, Inteng. Aramidam ti trabahom kas kapitan. Saan kat aday ta agsilsilpon ti aramidam? Ay sus, naikat man ti host di tatangkay to yan. Isumit lagayam nga awan manen danom. Masuro na ka talaga. Ang mga nun nila kay Douglas manen tinangikat iti house. Asino kumangay, no di isaw. Inturong naman ng ti danom ijay garden na. Inal daw laki di nakastuyan. Un nga raw, at damot host amapan ijay ayanda. Ngumapay nga agawin na pailaang ti danom apara kadata. Inton kwan danuga ka. Ay saan abadong? Kasaritam laengen. No siyak ti makisarita ang mga numadusag ka. Di agsarita kayo ijay barangay hall. Ingkagreklamo kin ni Kapitan. Tapaayaban na nila kay Douglas. Kanya ti masapul ma, utata ba daw? Imay ka mo dito'y barangay haul. Umay ko kung makasarita ni Parinteng. Tagreklamo ak. Ha? Kanya ti reklamaw. Kasano mga men? Nila kay Douglas. Bukbukudan na ti danaw. Kasta ka di man ang ti reklamaw. Wine, waraw. Abay nga kunak man no kinasarita ni uncle ko ni Tata Douglas. Yakman amaw. Sige, tingnak iba ka kini uncle nga daka. Uncle, at ni Tata ba daw? Umagreklamaw. Ibagam nga agsublain ton bigat. Kaya't nakakanwa ka sarita, uncle. Disturbo na ita. Agsilsilpon ka lang matangkal. Iso asangwam kadilatan. Iditak nga ron ti ipos ko a video. Ha? Sigurado nga ado man ang tiagboy ha. At least ada man ang kita na $1. Day talag silsilpon ti raramida mangkal. Nga uri at ka dito'y barangay haul. Panawanak dito yan. Di ka magsinga. Kasano ni Tata ba daw? Ibagam nga agsublain ton bigat. Kan, ilak ko tiri daw. Ha? Tapno di kayo makastrat. Very disturbing kayo. Ay, na yan ni Parinteng. Adi na kaya't na makasarita ita. Pag subli-sublyon nakpailain ton bigat, Mike. Nagsilsilpon nga main Tata. Nagid-edit ka no iti video nga ipost na. Aniya. Ay, paimanta sumraga kayo opisina na. Saan ka makastrat? Inlak na tiri daw ti opisina na. Kanya klase ti Kapitan Daytangay. No kaya't mau. Mangayabtan iti kagawad. Tadatayon ti mapan makisarita kini Tata Douglas. Ha? Ala nga raw ko raw. May mayat pa'y. Sige, tinak ayaban ni kagawad masaw. Tanaturturid day di kagawad. Magyaman ako na ikwaro ka. Kapitan, itala arimwar ka dita opisinam. Sapay naglak ka dita. Anya tinararamid mo dita opisinam. Ta masapol pa'y nga aglak ka. Importante ti inaramid ka. May itay ni Bakat Lilay. Kaya't nakakano akasarita. Taada parikot na iji karubada. Makaumada kita ka barangayan. Awan lakit, umay daag ipulong kanyak. Gagangay na Kasi ka nga raw ti Kapitan. Arumbang apang ibagaanda iti parikot da. Sige ta rumwaraki di. Agsubli madamdaman ni Bakat Lilay. Urayim labiet, Kapitan. Manaktak da ita. Ti problema da, sulbaran da. Di da kiramraman. Sige ta inakon. Papanam nga'y, Kapitan. Ijay turod ata, inakman ag bijaw. Awan ngamin ipuskon.
Imbag ijay ta awan ti umay agreklamo. Mapana ko na kastoy. Ay, anyan ni Kapitan. Mas importante pa'y kankwana ti panag-video na iti ipos na. Ngam ti trabaho na. Kanya ti may paay ko kada kayaw. Kwaraw kan kagawad masaw. Kan kadwayo pa'y ni badaw. Sige, dakayaw ti makisarita. Kuwaraw, kan kagawad masaw. Sabay ko tagkikinaawatan tayaw, Tata Douglas. Tata Douglas, nasaw ni Tata Badong. Agagawan nyo ti darong magturong ijayanda. Kahit iturturong mo ijay garden mo. Ha? Ijay kung mabarangay hul ti pagsasaritaan tayo. Ngam imay kamilatan. Tapno malpasan tayo aparikot ni Tata Badong. Kasano mo nga main lakay Douglas? Ken kanayon mo nga ikatentihos may. Anya nga ito saran may nukas ka. Awan mga rudtang kimay apagurnungan mi iti danam. Bulbulodak lang mo ti danaw. Tapaman ang makasibuga kat isilpok mo't lang iti husyaw. Ay sana mabalinti kasta ah. Tadamit host titunggal may sa kadatayaw ana ikoniktar iti tangki iti bantay. Oh, at damot gayam hus mo, Tata Douglas. Nga mapay nga ikatampay lang ti hus da Tata Badong. Pagsibog kong arod ijay garden. Una, ang kasanungay mo't natataba daw. Anyamot nga ti pagluto da, ti pagdigos da, ti paglabadan, no inaldaw mo't nga lam ti danom da. No mabalin ko ma. Kahit saan ko mga inaldaw ah. Takasano kami ngay Mike. Awan ko matimakuna ni Tata Badaong, Tata Douglas. Nga magpada kayo mo't nga dahos na nakakabit ijay tangkay. Kaya't nasa wine, sikat ti ayan ti parikaw, Tata Douglas. Sana mabalinti kasta, Tata Douglas. Inagaw mo ti danom ni Tata Badong. Sige. Sana na maulay. Pasensyakan Badong. Nasaya at may Douglas. Tagkinawatan ta. Awan nga rodon ti parikot. Takdiram ti saom, Tata Douglas. Iti kasta, awanan ti tumaod a parikot. At dandanom Badong, mabalinan ti aglaba, kan agsibog kadagiti mula ta di talikudan ti balay. Wain to yan. Nasaya at may. Naimbaglakit din ata nagagat da kagawad masungken kwarog, kat kinuyog da ka na pan nakisarita kin nila kay Douglas. Win nga rod ah. Ngam ni parenteng. Awan day jay. Sadot, a kapitan. Kat no day talaka no agsilsilpon ti amuna nga ramidan. Win nga rod ka daw. Heh, awan serbina, kapitan. Kastalatan ni Kapitan. Awan pa nagbalbaliw na. Katuan, Mike. No apay nga sa anak ang mga bak no lumaban na kakas kapitan. Wan nga ruda. No anya launay ti kay kayat dakin ni Kapitan. Kapitan, agyamanak ta nakadanon ka dito'y ruwar ti barangay hall. Yan nantay cellphone ka. Ay adagam ti bulsa ti dakit ko. Ay nangagnak ka de, Kapitan. Si kamagayam ama, Pedro. Kaya't ka kasarita. Tatulungan nakman. Ngamen, day karubak. Ay agsublikan tulangan iti sa baliagun daway tabi siak. Ay mabit lang daytoy, Kapitan. Kaya't ko patulong ken ka. Tasikakit nga ron ti Kapitan. Awan nga ron oras ko itatabi siak. Ay sige ta inak iti unag. Angam, Kapitan. Awan nga ron oras ko kunak ni naggadto kat a disturb my life. Masuro na ko na. Ay. Inak madlangan iti opisina. Ta inak maki-engage. Ta sigura daw. Daw, tinag-comment ka dagiti videos ko. Kasta ti agwarwaras adamag na nabanang. Naimbaglaangan at nasabat ka. Tapno maibagak da ito eh. Day, kasta ka day kagawad late. Ay, unay kat ngaminan ni inting aya. Ibagbagadang awan serbina ang Kapitan. Ngamin, saan na asang dagiti mapan agpatulong kan kwa na iji barangay hall. Ala, sana balay. Taadda kayo mo't akagawad asumango kadagiti mapan agpatulong. Isu ti Kapitan, nana. Katrumbang nga iso kumatimang sulbar no anyaman ti parikot dagiti kabarangayan ng agpatulong. Ay, pudno day ta. Iso ti ad-adda amang sulbar kadagiti problema dito barangay tayo. Ang
Talaga ka di aday talang agsilsilpon ti aramiden ni Inteng ija barangay hall? Da kami mismo kini kagawad kwa ng ti makapaneknek na. Aglakpay iti opisina na. Tapno awan ti makadisturbukan kwa na. Agid edit iti video nga ipost na kano. Anya! Ay, nagalasan. Ay, bayam, tabagbaga akto ni Inteng, kagawad litay. Wala na, kasta ti maiparbang. Ala, tain na kun ijay tersena ni Marikwanang. Tagumatangak iti sabon. Wala na, sige, agawid akmatan. Angkal, antay bagak. Aday ta. Naipos ko to in video etel daw. Aduman ang tibios ko. Angkal, Ay, intay! Kwarog. Nandyan ka pala. Nagsilsilpon ka manay. Iswadinak nadlaw asimray. Apay nga imay ka. Anyat ibagam. Umay ko lang ibaga dagiti reklamo, may papankan ka. Ay, awan oras ko iti dayta. Ala, rumor kan tabi siya. Agiditak pa iti video. Dahi talati amumay, tangkal. Dayto yung nga tiragsak ko. Apay kuma. Sige Saan ka mabagbagaan, angkal? Makamu ka man langay. Win! Ewan bibiyang ti asinuman kanya. Siya ti kapitan. Iso nga aramidak ti kayat ko. Ala makamu ka. Tatalaga di ka mabagbagan. At iti paraken ka, Maray. Uminom ta iti impalamiis ko abu ko, Diyos. Ay na, agyaman akmaray. Apag isaw, dumagasak kuma amakiinom. Naggapuak ngamin ije balay damari lilay. Taimpan ko tay inorder na asyampo kan hair conditioner. Talaga mo't ni Marililay Di na itulok ngaglang-lang nga abakag. Agpapaubing lata. Ay katuan Ay uray siyak. Jakmet kayat nga aglang-langa ak abakot. Ay, adda amin karbengan tayong agaramid iti pagsayaatan ti bagi tayo, marituyang. Sa bagay mo't kit di Maray. Mala, uminom tapay iti buko Diyos, Maray. Ay na, agyamanak Maray. Ay na. Mayak tilamiis na Maray. Ay, gaya maribanang. Nagbalbaliw ka dain ni Kapitan. Ay, kas iti sigod Agsilsilpon latta ti amuna. Apay ngamin adi mo bagbagaan. Di nangarod kayat ti mabagbagaan. Di ka sanudaytan. Adaw ti agrik-reklamo kunkwana. Ay, amok dayta, Maray. Iso ang makaamumutin iti biyag na. Tangay di namot kayat ti mabagbagaan. Damag ko nagsasarita dagiti kabaranggayan tayo. Tapno pa ikatenda ni parinting ang kapitan. Katanya nga road, di tay mababalaw dagiti kabaranggayan Unay laki ngamin ni parintingan aya. Awan kanu ngamin serbina Kapitan. Tadi na kanu kayat ti tumulong iti problema dagiti umasidag kunkwana. Uwin nga rod Tati kuna ni Kapitan. Di tay kanu iramraman iti parikot tayaw. Itaki dag Facebook at yan aramidin na. Un nga rod Iso abay-bayan man. Takitag man na niya ti aramidin ni parinting. Siguradaw ang may babay. Angkal, umayon dagiti tattao. Kan addape agbidbidyaw. Apay dagi dya atatao. Paikatanda ka kanon kas kapitan, angkal. Anya? Nagaduda Ay. Saan nababalin nga ibabaindak kapitan? Enteng Rizal! Enteng Rizal! Ha! Ay. Adday tada ng kail. Inting resign ka na. Ay, sus! Mala, rumor ka ng kail. Tasangwam ita. Kababay na talaga banang. Sapay ada nagbidyaw. Kinasaritam ko madagijay nagvideo. Asaan da ko mga ipopost? Kinasaritak ita. Kituan ko na damait. Madanaga naklata. Mga no ipos da. Dagita mo't kabaranggayan. Day tala agrik-reklamo ti amuda. Adda ka di rason nga agreklamo da, Inteng?
Anya ti rason no apay akas to'y tinaramid da. Ay, paikatendakan a kapitan. Naimbaglakit din tainikkanda ka pa'y iti sabali agundaway. Ay, kwa, banang. Daytan tumat ngamin ag silselpon ti amom nga ramidan. Gapaw iti kasi silpon mo. Di mon kayat asagwan dagiti agpatulong ken ka. No apay ngamin anas ken nga agpatulong da pay kanyak. No kasta nga da parikot da. Inteng. Adda dagiti parikot anas ken abumalaet ka. Takapitan kaket nga rod. Asika ti mangurnos iti dayta a parikot. Ha! Kaslaawan panunot mo kit di Ala, wunin. Manipod ita. Agbalbaliw akon. Nasaya at launay. No kayat mo anapintas latta ti imahem kas kapitan. Aramidem nga rod ti umnaw. Ay, kapitan! Aramidam ti pagrebengam kas kapitan. Tapno awan ti pakababalawan. Ala sigay! Detang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.